Polna bojna pripravljenost med igralci in navijači. Maribor s širšo okolico živi za veliki trenutek. NK Maribor, Viktoria Plzen, boj za Ligo prvakov, boj za uresničitev sanj vseh v klubu in vseh članov vijoličaste navijaške armade. Sreda 20:45. Igra se na zmago, napadalna tekma s popolno zbranostjo odpira pot do cilja. Razprodani Ljudski vrt na tribunah bo 12.410 gledalcev, bo spremljal nov zgodovinski mejnik. Trener Ante Čačić pa napoveduje igro na zmago. I sutrašnja orijentacija naravno da će biti kao što je bila svaka do sada. Međutim, kad protivnik ima loptu, momčad mora raditi obranu. Protiv ovakve ekipe na ovakvom nivou, kad je na pragu Liga prvaka, ne može igrati nespremni igrači, ne mogu igrati igrači koji ne mogu zadovoljiti kriterije. Tudi kapetan je optimističen. Kapetan, ki neposredno soustvarja nepozabne dogodke v zadnjih letih, čaka priložnost za zgodovinski trenutek. Torej, Poz je dobra ekipa i oni imajo hitri napadalec, onda ima hitri winger, ampak mi smo pripravljeni za to i mislim da tu doma bo boljši rezultat kot v Polsku. V Ljudskem vrtu, kjer sožitje tribun in igrišča premaguje vse ovire, se bodo vijoličasti bojevniki poskušali izogniti napakam, ki so privedle do manj prijetnega razpleta na Češkem. Hkrati bo treba igrati bolj ofenzivno, nujna bo popolna osredotočenost na vse zastavljene naloge. Mora biti koncentriran, mirna glava. Vem, da na najboljši moment gol bo prišel. Okolje prinaša dodatno moč, podpora na tribunah bo neizmerna, pozitivna energija se čuti na vsakem koraku. Podpora s tribun bo tudi tokrat pomemben dejavnik. Točno, nakon 14 godina Maribor ima priliku ući u Ligu prvaka i ja sam veliki optimist. Iz jednog velikog razloga što sam sudionik par utakmica na ovom stadionu gdje su naši navijači prepoznali na koji način momčad želi doći do rezultata. I nadam se da će to i sutra učiniti i da će biti od prve do 90. minute naše 12 igrača. Oni su naša velika snaga, oni su jedna velika energija. In če bo energija prava in igra dobra, ako budemo tako ušli, kažem, i uvjeravam vas da ću na kraju utakmice, kao što sam lani zaželio Mariboru uspješan nastup u Ligi UEFA, isto tako zaželiti i našim gostima. Sreda 20:45, ni dileme, ni predaje.